Ebaya yonkra no bone nya tintintin bia da bokra tamu nsem na abasije boko de boko mami akwa ba say da mina eso sije akwa ba meje so so obia ho ye gederade ase mesube koya ma ba na sije samu ho ensem no ebi e de ne kra de no areho de no wadi mu nkobo pa de hia ne sempanyifo be ye de se de fata na kromafa akoma atom yem na dwumako so no so pese obe ye dwuma no so akoma ato ne yem na sumdue aba eno ano no na over the weekend CJ good news bi ebeto man yimu a ni nyina no Lagos Sports Stadium da Bokrata the custodian abo ho amane na unsa ho mateme catch us be my favorite sport rugby so we football as I say junior Semen support Real Madrid nti say me Real Madrid supporter na rugby di ho na wo hwe Lagos Sports Stadium ampanyifo ebia no mampani abedi echa laji Dr. Mahmoud Baumia ebia no over the weekend CJ are you the pictures ne beto ho no de bia meka say ade efa Facebook University of Ghana Stadium no what yes meka say me de ne say sade no ekoyi a CJ efa kan na wasa woka stadium na da ho sa no stadium na da ho sa no 11,000 capacity wow omanya daje so agro hwenkonwa yi colors no fe chese bibia anti free one free ho no sije wa ho no chese utumu se omo dedicate ye and now all African games no so ne be wo sha na no ya na boteman ho de eno so no omokopa hotuma into the stadium is nice stadium no efe into mumo ni adwuma mumo ni adwuma mampani ni na bedi akire and sports ministry no chese obi a wo get part of sa at the face ya me share Facebook yi de moyade pa na nyame nkoso nhiramu ano mamusa hunumu no eni nside na munya hyase a mode be kwawie ye pa no CJ Abena answer na obeba me kan as a example Magdalena Greenwich and the way out the buy osiden karobe ye trends no and or say National Cathedral air trendy and they can ho asem and Magdalena or also that just say University of Ghana Sports Stadium was commissioned last week. The media won't talk about it. And you they when you you know say ya program ya say the media won't talk about it. But Teman Sports Complex was commissioned last month. The media didn't talk about it. Always on negative issues, which is not so when na newu as I met him posa mudi sankobo yi so na mecha se ba ye koyi yi CJ ye kan wo hwe inside da bibia de ne kwan mu che say adwuma ye 5-star hotel 5-star she wo de wo abonte krompo na ayi wa fa no to honum sa no ne fa say she CJ ha ye trucks on the public also no ayo and na wo hwe she at a 5-star hotel reception this is beautiful. It is investment. The VIP stand hall. This is beautiful. In fact, this is beautiful. My idea said the Madalena can where they are more near where they buy a koya beka in koya yebeka no bian suba mo shebo National Cathedral ye baby no 6 March entibona moka ye abana ye ka ho asem entino adwumaden ya mabo ene adefefe ne animunyam samode ahye Ghana sports no ye ni asono so he vice na ene onamu na wo pagya ne sa Inti CJ ha VIP ho na na yeah lounge honi ni inti ye ko half time na abotana say kwata no adwojo ho kakra red wine beer na bibi na say efe what penyefo ye ni so wade Mani so wade Abena ahefe empire na ye bo maintenance ye be den ha aha no
ona ko say cafeteria bisa bi akọ pedrin so bi atanom wo pie bi pastries bi oh say o ma yadwuma o ma yadwuma akra sponsor dey bi oho na we ye nie maintenance antivirus edan e ko program mempo parties ya ye bi abana na ye ko me say washroom crop washroom bon wugina park ne so atese washroom ho because enso sem enti no vice president adwuma de mu woni wa ban mu aye bi makwa commission University of Ghana stadium no ma commission ye hunu efe na yesrem bemena yesrem maintenance na de mo yen fefefe sei ye bom abaso na ma maintenance na nkomo ebekọ aye so amfie mienu fie miensa na nyina na nkonwan enkonwan apansam so ahu VIP lounge ho ne fefefe ye shei wahu fefefe ye shei so ahu ti no yesra ye company for ne dey about maintenance no me no mienu so ye wasodie yenni ye huni nya wa no wakota no wakote yogurt ano no wo ye wo dim si yogurt na hwe agu city so na wo de agya ho bola de afinifie e de begu abobo ano o de abegu stadium ayesa ye mu guase de mayen enti be me na amampani akufu ado ado plema ado gagai woni wa be de eche wo tu franka ma MPP ade ama ye de so ye minim si Ghana ni bia so pe Ghana ye de no legacy project and fie ye na nanom ye amampani na akufu apen so enye no e na fe na aban ba ye amampani akufu ado matumi awie ni nyina eye Ghana die mu a Ghana ye mu a hwe wosum ayi wa fa wosum no to fa to yes hwe wosum Come. University of Ghana Stadium. Fe. Enti CJ anopai de no mabo adwuma wa enti we na e be church so no hu. Enti omo ebo ane a scoreboard no. Enti we na enye card no abe kita pija. Eno ne de omo so da na adwo no light no. Floodlight. Ena omo so apani da fam kra ubehunu. Oh, that's wonderful. That's wonderful. Stadium hodo a omo de ma artists show so omo yeah ma artists bia kwan no nko stage wo so empetutu grass no dabi political party bia nko ye rally e wo so dabi yesremo ada yes yesremo enti mumoni adwuma why mumoni adwuma efe ye de koye ebeka enkoye so ha ye ba betena ye beka to the ye can said minim si we no so fa bro ba wo bi ma ye bi mu so de ye san na dane na ye beka ebe wo bi ma ye bi mu de san adwuma na tie koye anu waka ahun na ye fe CJ ma me fa we ntwatwa ansa na wa contract ne ma fefe ya ye hu nyina no ese etimi translate into modern bo ye wo mnante all the athletes ya woman mutumika table tennis ibi swimming basketball ni na kaka nyina se aban ye investment bi se ya se timi kanya mabunu no Olympics ye ko na ka Ghana fo no ekosoro wahu na ekoti medals ni ade bi edeba but ye timi nyesa investment we nyina na fe ye kwa na sapan ni ade aba ye kwa na sapan ni ade aba ehu hia pa na support no so hia CJ usade no so mo kwabi won ma ye nte hwe ye betia na o makwa ba even boxers ni ade na no ye say ye hunu se bi mo sports of de be hunu usa ye nte ho asem asa Ghana no de ye ni ma ye Black Stars asa de ye ni ma ye Black Stars but bebre na so wo mu a omo wo sports no ye wo na mania ne na kwa bebre ye ni nyina ye practice bi wo Ghana motivate enkofo mo nkomo enhye other de ye ni ma ye Black Stars eno na e ha adwen no so mo se ade no sanya Black Stars na akwa kopesika na ye na ban tanya eja mu wahu Black Stars de ye ani no na che se wo magya mu dia man ti no yesre yes ehono so no wo mu ni hujuma obisi we dey very very beautiful by all standards so bia obeka say ade we nya fe de na ono a efri enti CJ me nkoso a na me free Lagos Sports Stadium fefefi amaka ho asem de ma wo yimu na won say political parties no wo ma ye hude da ka ho asem ache ni nyina ene se calendar ya isi edi bedi djuma e wa fi mu kosi say December 7 bedu na bato ebre na so manfo bekwa koto maba no na amanyokwa wodo no
omobo isi echi pa ese ono nankasa no de adwuma wo so ye calendar krampontumi release ye na momo niema ehia ne chese de emfa kwamu nko a ene wo didi ho komo na ye kase no electoral commission de abeto dwa ene se wo jejemu ye calendar no de ato emontimu a ese no wono so no wodi ho dwuma no wode ho amane ama amanyoku ahodo ni nyina nti no efiti ebobo so me da etoso enkron de ekosi ne da etoso miensa dumiensa no wo chese ye a major countdown ya eno no eduaduamu ade akwakodru December mu na abato no ahyehye som na wohwemu ne sade entotoe no abeda monte no a balloting for positions no presidential ballot paper no September 23rd 2024 na parliamentary ballot no so September 24th 2024 nti no eno ho amane na daily graphic de ato anim ha ya hunchemu nyina ewo ha wonya na kenkan bia wobetete sade meka no ene efiti sabre ya de kono de isi de abanti no calendar de wanya release emu sam te sen na omampani akufo ado na wone asukufo nkwada wo mobo moden pa wasi enkwada ibo hye katafa yi ne fan to so democrat fe to so miensa ho asam eda ha na eno no de ato Ghana mabu anim se resource ne de ye obewie 11 A's and as 11 ones one hwan ne ade ose ye na mum no ose de di mu akotene pa ne se obetumi anya skill bi ade aka ho ba no vocation bi bia ema osuahunu sonko apart from grade na kita wo no omampani na de atodwa ese eno soso no ehia yie pa ya ewose wo mo ehye etuwe no omampani Independence Day Awards 2024 ya nano efieda gode ehye so ya eno no nkwada mo abo modern asuade atwa yie free SHS nkwada no na omampani ehye wo mani monyama etise yi a wode afutuo no ama wom enti daily graphic abo eno so emu amane na yehwe the new finder da bokra tadim hanso a na empanyefo ahodo sesi ye de yenim no NDC ni MPP Franka Tufo na Chief Imam atonsa afre empanyefo emienu nyina na ode enkrata ya eba no the Muslim community na empanyefo atena se na omode omonsa ahyase atwerɛtwerɛ ene ba bia wo hunu no se betumi aboa ama oman na tumpon na ensakrayen so aba no o se 14 points na wode ama flag bearers nyina inti Dr. Mahmoud Baumia otu Franka edema MPP amanyokui ene wada ha ya wachia Chief Imam Nsem waboni mu ase kakra agi ne chichi wo hayi ena omampani dada John Dramani Mahama eda ha ya ono aso achia inti ya wochia na waso enkrata ni mu a ya print ye wono so aboni mu ase ena mpanyefo emienu da ni mu ya omunyina akwaje nkrata yi inti omo manifesto na omo de beto dwa no ye behwesa de beko ene sa enkomo nyina soso no emu ejina sie no ya behwe no so daily guide am ababedrumu na unim se owura Kofi Akpalu wa wo guest Dwaso Nsem ha uni edijuma me flag bearer no onu na otu Franka edi ama LPG Liberal Party of Ghana ya kan LPG ana waje so someha na yenkonkwa obede yenkonkwa enti no awe Akpalu yenkonkwa na wono na di nsem bi to daily guide abokata ne feto so miensa ni wo se NDC amanyoko no de bia no omo yusu framantemufo a no modu omo si yi chese abonte omo du omo si wankona eno ene waka ho asem wo se wo sha ase NDC nim so omo de omo World Bank na ye voter region na so beye de beye nwanwa pa se de bia no se ba no krompo se bia omo yi Frankatuni be de che na se Frankatuni na ya na edin se framantemufo no mo so no ehu be bo omo bie kakra eno achi so no ebampo ntonyuma ade bia wo se NDC ye de mo ma for framantem no wo se ya no matwema ni kakra nti delegate abomu amane wo saka wo be hunu pa wase hodie abaton de omotomo mo pa na ne krakra ne san eno ene asema obisa wase won tie se de ntia de bia no NDC bomodin ayi former press ayi flag bearer ayi running mate ene ade a ento emfasa eso honom papa wo hwe na oyobi so do no kana adwen pa ena no so wode ato wo se enya de pa enti no se bibi nie na NDC eya omo enkai ese framantemufo enso so no edo NDC omo sanso eto ema NDC eno eho asame wo ha na CJ Republic Press ani man masema woka wose all eyes on Ghana say no IMF nso do omo ho agimo LGBTQ bill ya
mrasebedwafie agye tuma atwense omampani de ne sabehase no wo mo so ahase threaten oman Ghana na se wo hwemu a IMF de atodwa wo so mo monitor ne ma ekoso mo dwomani ehwe enema ekoso e wo man Ghana ha sei enkenka ne sa 3 year fie miensa efiase a wo mo de ato no ma na so mo de ahye sa bill ni mo omampani gituma be ye mra no ese obi koye ye sa nyoma na obekwa koda afiase fie miensa no wo mo so mo dwomani to forma hye ne ma pa IMF fortress or more internal policies be a frowning on discrimination. Ayo. Enti sa nipa mu yimu no a sa mrei de beba no Ghana for monye careful. CJ ayiri yo. Monye careful. Ayiri yo. Monye careful. Ayiri yo. Yenhye. Ena Ghana ya o man ya so de ne sakwa tintintintim nkrata ne international treaties bi ase a de nyina no esanto da bi akodu ba bi a obeka se sa cheche o man nsagu nachi. Enti bill no de Parliament a passe CJ akade aka yenhwa se de be konti bokrata emu amane amede ba ye CJ no anie na mefa me